Ni vindi ya kuvesa na sekia mwegano wa milioni 75 turuma kenda kwitha ititiganite cia arimi a kawa kivarori kia Nembure Wandiria Gaturi South. Governor Cecily Mbarire ataririte mitaratara iria thirikari yake ambirite kurutithia wira niko kugacithiria urimi wa kawa kaunti rino. Mbarire athithuria mo morotwa mbeca icio kwitha cia arimi ni gutavania mathomo ma urimi mukinyaniru wa kawa kuvitukira njira cia kiriu niguo kuongerera kirathi na maciaro ma kawa, kugura macini cia kiriu cia gukonyora kawa, uko kiuga thirikari yake ni kumatethereria na kuthondeka nasari cia mimera ya kawa kwi watho thaiti. Iko purpose tondu itumagira mai manini na itina wastage. Noguo niguo Kirinyaga mekite atia mekite. Minanda iria ya tene ya miti ya minyua mai iyo tio tungitumira thaa iriku no anguthie riu no nginya riu twicirie kisasa tuthie tuthondeke minanda miega nigetha mutigatindage wa muthenya ni kuruta rimwe mutinurirwe ni muthwa kawa nigetikire ni muranyita riu tuthie twicirie uria tugucenjia minanda yetu ikorwo minanda ya kiriu niguo kugitira kawa ka murimi Mbarire akanyariria rugamiria thathaiti no nginya matumire mbeca ino kugura na gwikira kamera cia CCTV miene tiganite ithi uko akendekithia thathaiti gukumbatiria wandikani wa mabitha ugitiri akinyanirio ikiro watchman tondu namwe mwandikite watchman akuru mundu no wa miaka 70 no watchman miaka 80 no watchman uyu anaekwa erwa ma wanandetagirerwo kwa uraga kana akagirika aimage kore mare runi mugwamberia gwicirio bro wa kwandika andu maina ndui vinya, but at the same time to make sure ni mwekira alamu watchman utukwa nakorwa itoro vandu konari angingua nyui alamu akorwa menyitete atia kambato ni karamu akuage tura tukuagwa akavivinya gutimwe iyo ngitonya vandu kimero kiguru rungu rwa kavinda ka miri 3 kuraina magiria maku ya kawa thathaitiri 3 cia arimi a kawa na ni kumuna na gwati uyu mumbunge wa Manyatta Gitonga Mukunji akiaria kivesa na fertilizer kwa arimi a thathaiti ya Muramuki eranirite ni akwandikira marua minista ugitiri niguo vesa na mavitha kuigana kugitira kawa ka murimi. Ningeomba vizuri sana na nitamwandikia barua tena official on Monday ya kumuomba aachilie police officers wenye watakuwa fully dedicated kuchunga kahawa katika factories, especially hii wakati ambao kahawa yetu haiuzi vizuri katika Nairobi. Vandori Vakameme TV ni mwana wa Nembure kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi.